Канаш районенже акушерба фельдшер пункт жилже. Медицина учреждененже тухтырзем, туриз урынба, шене жығал ялезенже бурнаган, икшер херықтығыр жинсывлықне азырғазадыреш. Візенжен пире, шулдалық тұлдарман ажа. Туриз урымра унченде медицина пункте булна. Анжақ пенде дығыр тығырвын біреміш шулда худаяныскер кивелзе шетне. Она постнада шенене шак вырында хыбартна. Шурда ядарлы проектпа хальхи технологии зембе узыгурза кеске вахытра жиклене. Газ, шивгертне, канализация бур. Кунда тұрыжаган фельдшерін эшнумай. Өшізен биденумай берен. Ватты зенеде, печекке зенеде бұқсадырат бір. Врач хушны укол зенеде дузадырат бір. Чирлі чинзем, киле чинзесін візіне де гайза бұғат бір, адезіне де бұғат бір, евір херарымзіне де гайза бұғат бір. Фельдшер шавынбегех халыға прививка давать. Аджазене наци календари дырых, аслызене коронавирус ран. Районды пор медицина пунктинже терапевтпа педиатр график пейшлеща. Шеремулда фельдшерско-акушерский пункт ужил шенне. Кажал тата тебір пилік строить вапыры, пурин де бірін алдываты. Шурда наци проект жбе келі жүлін хабартна. Сымахмай ку перегетлене окшаба кажалдуна пірреміш фельдшерба акушер пунктже. Иртне жул шакнаш калмайба республикра улда фап пырынне тахар жеклене. Чувашкен Глармвали, Алена Артемкина, Татьяна Иванова, Михаил Солин.